ठौँ विश्व महाभारत दिवस सन्दर्भ देश हनबन टयाटम ठौकने सचिव छरे के नाचोम हनिबम सत्यमन जोशी चयाटया दिगो छपु पाख जुनावया ठने सुई नेर नेपाल भाषा खल हिटौरा प्यावया चंगो मिला नांगो साहित्यिक पत्रिका प्यावको ठोप बाख्ने टोर न्यनिसे नेवाटे छे खण्डया चंगो ठग महाभारत नेपाल भाषा मलकेको समस्या त पुलाटो खण्डो निने बाख पाठे दुपी मिसत परिवार नियोजन टयान छ्या आखिर हरिमाया म्यामच छम डेकीको टोरंगो इच्छा नापियापे निम कामच जुगले निम डटके ठिक तासा उइ मन चंग मोहो बरकचे आ म्या वेट हेगुना छु निश्चित गुला खन मोहो एना उइ मन कामना पाकल डुगले म्यामच वेट हेगु मन स टुक्क जुयाचन ओखे छन तारा निन्दाना मफज छंगा व्याचन कृष्णलाल लिमला न्या खे टोसी खोसी सांगली मोरचरी न्यानी जुगले व्यस्त आना व अड्डा लिबको वना चंगो अट्ला सुन्टिन दखै फैसना चंगले वजग मको मेपिना उले लिमलापी अले अड्डा सकले लिबक छिंकेपी मफजा निन्य हरिमाया टस्कम मचारकुल मिखस स्या खोबी वेका व कोठस ग्वाटप्लाचन ठौना कृष्णलाल गोयस्वा गोदावरी स्वा टपो स्वा छक्कली जुना द्वावल मचटना न्यास चाचा वे लिउलिउ याचन कोठा द्वावेवा टरिम कान निन डाडी मफजा गर्ने पर्से कि नि पर्से हाना चिरिम कान नन्यन डाडी मम्मीलाई सन्चो छैन भन्छ खेसँग कसले दिन्छ हामीलाई मफजा चहक मक मचटे ढासा तस्कन लहर हरिमाई ढासा मुपुल्ट कष्ट जुयाचन वे नो वावे शक्ति मोर्थे जुयाचन बिचरा कृष्णलालले मचटे छुडा छुडा जुयाचन व बिचाएट छुजा पक्क मच बुल ढासा मफुज पनि जुल मचट आसा द्याई पिनि बेंके ढासा ज्याछनी मखो फसारका जुइन अले व मचटे ढाला जा टिमहरु पर्न मिसले पार स्वरला फर्स्ट हुनुपर्छ भनेको होइन मैले मचट अनसन चुनाचुनी इम्मिखा ढासा कोठा टसी सब बुया टगो खेचे न्या वनाचुनी ठुठा पिनि सु व उठे सटारे हरिमाई मफ मफ डना फेटी अय्या टाटा स्यागो सयना व फाटमेसी ख्वासु सटाई पिनि सुभद्र नानी चाल्ठे चो सोइ दिससा टाठे अनुवम सुभद्र नानी हे जुयाचन वो कोठा द्वावे व मचटेसा पालक ढाल आन्टी नमस्ते सुभद्र नानी निल ख्वायना ढाल नमस्ते वाह नमस्ते हरिमाई ढासा ठ मचटेसा नमस्ते याउ छट्या चिट बुझे मजो अकि व स्यागो छकि लोमंका टसयना मचटेर नट तिमीहरुलाई मैले नमस्ते गर्ने बेलामा दुई हात जोडेर बिन्ती गर्नुपर्छ भनेको होइन गर बिन्ती मचट वाल्ल सोयाचुनी अले कृष्णलाल मचटेर ठपाके साला बिन्ती याकी बिया ताई हेर मम्मीले यसरी बिन्ती गर्नुपर्छ भनेको नि अले मचटेसँग बिन्ती याइना हान ताई आन्टी नमस्ते सुभद्र नानी निलिपि जई अले व हरिमाये त खन्यंके भाउजो वो टोगिम बुर्चा लाखे ठमचटेर मिचोका छिना टपिनका बास्क हेस्याओ ठोखन्जना हरिमाया पाल्टलन से मिपिकाई व हान्न वाचका कुर्र न्यै मचटटा आस वाल्ल जुयाचुनी निमेस्या नाप्ने खलाई अले टरिक म बोमेस्के निनी डाडी आन्टीले के भनेको कृष्णलाल लिस बिमुखो अले हान चिरिक म निनी डाडी ढोगिम बुरिचाले हामीलाई मेचिर काली भनेको हगी मचटे खन्जना अले अन सकले निली बच्चा जाका मचट लिउ लिउट्या कृष्णलाल पिनी हुने उइ मेवे पीर व इलेह पृष्ठ ग्रहले कलामिस्ट यिंके माली लाकी छु तै विचार न यही आना ठट्न मोटी सलुकी चाने टस्क बेटा जुलकी ट्याक्सी माली फाइ मखो उखि मचटे टासा ठगया संसारे लाल कया चुनी टरी मचा पक्क निन डाडी म पूजा गर्ने बेलामा किन खेसँग लिन गरेको कृष्णलाल लिस बिउ कर किनी अले वटाई मौजा भनेको आफूलाई चिन्ने दिन नेपाल सम्म फेर्ने नयाँ वर्षको दिन वही लिसा पुनी मुग्ने चिरी मोचा पाक्क निने डाडी नेपाल सम्म भनेको नेवाराहरूको मात्र समुद्र हो म चाहिँ खन्जना कृष्णलालले ग्वारा ठाउँ व टस नाठाई कुन चाहिँ मूर्खले भनेको त्यस्तो म चाहिँ ठगे पर्न लिसबी हाम्रो मिसले कृष्णलाल कलामेसु कर कापे टटमटी केना मचटे त महाभाव मलाकुम जुसा उइके जातीय अपमान व राष्ट्रिय भावना बोल्ना चोङले व डुनुगला निसे खपिजो एकल तिम्रो मिसलाई नेपालको इतिहास एकचोटि राम्रै पढ्नु भन्नु बो मैसु ख्वा टोल सोया बचटी गपी मस्ता हाना ठिठी ख्वा सोया छुने उखे
सुभद्रा नानी हरिमाई एके नि पाउजो छिला टस्क म झाटकुल ठे नखो पनि लागि छो खटु झिटन डाक्टर सुन्ति टुनटुन चा लाइलर का टया हल लुमनावल के मन रहिगे पीस चुना होइगो मन छक निकल झाटया होइगो हरिमाई ढास खला मम्रो अट्न सुभद्रा नानी ठ मिले जुम जल खला पास जुगले अले वन ठला सुभद्रा नानी छिला नौलिमिटिनी ठोखन्यना सुभद्रा मुसुक्क निला अले वन ठला भाउजो ठौ चाने न जिमि लपिएका छा चुखे हरिमाया उसी सनान्जन क्या फुसा म्या फुसा मचित मा भ्यासिनमा टाइम हुएक जिचे ठौ जमाना मा भ्यासिना छुया टाइम सक्सिया मचित त खेबा लगा हल शिशु साला उनी पे मचित फुक्क खेबा लैपि ठ मच छमजको बोय पुचले को या झिलरिया अट्न वेक त खन्यि फुए मखो छि मचित खन यतना खन्यङवे मखो जिलाछु मिजटे खन्यि ह डिक्क सुभद्रा नानी टाकको सासा लाना ढाला हरिमाया बेठलुमका छक निली अले व खपंकी सुभद्रा नानी ठुजपि मिजटेस बा भारका छा मराग जी हला वेला टैगो ठुली नोना सुभद्रा नानी निली मिजटे टया पार आखिर छिगो पठा प्याउ पि मस्त त छिसा सुचुकुचु मयासे मगाथे मिजटे सला न दुरटुंकी न चिकन गाछ कपविकी भ्यासिनिगले इम छु हक थ योग भ्यासिनि हो ठुलटया हरिमाया अय्या हन्न जन्टोरिन तका छकी मुफला सुभद्रा नानीया मन मुच हाना व टया चन भाउजो छिला निमनिम मचे मा जुइरंको म आला चन सुमु मचे मा जुइ म छिकपिन लब जुला ठे हरिमाया हाना सुभद्रा नानी पाके सुया कर क्यम ठे जुया लिसबिल ब्याज गन सुया मवाली रिया अट्न आ कर केना चोबले मा भाटाउ सम टोटा हल बच्च जाका हाना अनि कृष्णलाल हटासन दुआउल व कला मेस्टर टाल ट्याक्सी छक्वे टोटल पिकाटया प्रसिद्धि गरले हे बनि माली लकी छु पाटमेसियो ख न्यापने ठोसेली हरिमाया मछन छ्याट्या वल अले वो पाटमेसियो ख्वाज क टुनु सोया लिक्सो चम सुभद्रा नानी यो ला साला टाल सुभद्रा नानी जिच्चुनी मजिल जिगो पठे मचा लाकमा पेंगा हया चुन जिच्छु जिन थे जिगो न्यापने न मच चिलाट ना हला हो स ठया चुन चिलाट ना हला हो स सुभद्रा नानी ग्याचुकु जुया न्यन खरिया निना दिसरे छिटामा ठुलदया हरिमाया हन ख पाखि मुफुल कोठै बाटा पनि हिला चुनी कृष्णलाल वाटा दना सोया चुनी छक्वे डिकाटौ ट्याक्सी टुई टुई याना हरन्याका हाउस कोठा मुन्यो मुन्यो वया चुनी सुभद्रा नानी हरिमाई टटाजु लिक्कवना न्याप्ने ला डिका पठे चम मचा चिल्लाट ना हलाल थे चो हाउस निना चुनी अले व अनायास हरिमाई टटाजुको बेटा ठट न पुना वठे च्याकी व ठग पठे चम मचा चिल्लाट ना हला चो थे च्याकल अले हाना व न टस्कम हो च्याटकुल उन अंश हरिमाई टटाजु लिक्के ग्वारटुल कृष्णलालले छुया छुया जी छ ट्याक्सी निमिसट तया प्रसिद्ध गरले बाकी मालिकको समस्या वे न्यन डौया चौल संयोग बस ठुया इले टेलिफोन वल व रिसिभर लोन हेलो सुठे जी हिरेकाजी आकन सुभद्रा वया चंग दुलाठे ए हिरेकाजीला का छिना याकन ठन चामल सुभद्रा याना बेठा जुइका चोन ह का जिठठे वला पाठा दुपे मिस्टर चन मुफेका उखे मुफला हाचुनी ठुठा कृष्णलालले मचर निमा हान अनखण्डेका वे इमसा मम्मी व आन्टीको बेठा खने अले टरिका मचा बहुमेस्के निनी ड्याडी मामीलाई के भएको हाना चिरी मचान बहुमेस्के निनी ड्याडी आन्टीलाई पनि के भएको नि कृष्णलालले के लिसबी खंग मरिया चुनी व हठासँग स्टप चका क्वाल डाक्टर सुई अय्या हाला चपि हरिमाया व सुभद्रा नानीको ख्वा चुलन चोलाई पलखली पनि म झल चापिने जुई इमसा वाटा सुया बिचाए ठगजु ठुगे इले हाना इमसा ठग न्याप्ने ठठया चंग स टाका काई जिमटा मा भासिन मुख टाइपिन छिपि जिम्मा मखो चिरिमाका छिमटा लक्म च्वासा पापलाई मुखो हरिमाया व सुभद्रा नानी निमेस्या स सुनाउनी इमिगु मनस क्वाठे चपि मचतेस वाक्कु छिना हाला चंग स डास्कुया छने लिपन हठास व म हिरकाई ठंग वई कृष्णलालले मचतेस ला बिन्टेना पालक नवई अंकल नमस्ते म पूजाको पिन्तुना हिरकाजी मचतेसँग बिउको पिन्तुना एटा लिस बि लोमगा छई व कृष्णलालले कोठैको टौबजी वाला उठे जागो बाटा वर्ण चुमी यकुम थे जुयाचनी व नवई मुखो पिन्टाउट पियाचम ट्याक्सी ड्राइभर ढासा हाना कोठा ठयक टुई टुई हरन्याका ह्याका हयाचनी बाखन ठुलिया कोचला